Tomića. Kon. Papac. Papac zadeva za 3. Hukić je potegnil visoko tablo, metal in zadev. Hukić se je lepo sprehodil do konca. 10 sekund za Krko, ki zaostaja za točko. Hukić meče, zadev je, trojka. 7 sekund in pol do konca, Tomić. Ob njem Buker, Tomić meče za 3. Tomić je zgrešil, žoga pri Joksimoviću in konec tekme.